nambara leyiwani la ku nyika vayingiseri nambara leyiwani yi ta va fonela nambara leyi i 011 044 5495 011 044 5495 nambara leyi loko yi fona loko yi hlamula ku yi hlamula ntsena a ku nge vulavuli munhu a ku nge vulavuli munhu se swi vula ku we va ku dodile bya maravunguvungu hi nambara yeleyo so loko i heta ku yi hlamula ntsena u ta kuma message wu nga ku huma ka MTN kumbe ka Vodacom wu ku your Vodacom SIM swap has been completed successfully kusuka kwalano a wa ha na foni WhatsApp ya wehe yi ta va kha yi rhumela vanhu ti-message contact list ya wehe hinkwayo lava nga contact list ya wehe ene vanhu van'wana va i ta kuma ku i munhu wa ku twela kusuhana a nga rhanga ku fonela ku kombela mali wa ku nyika minkarhi wun'wana 011 a hi sunguleni kahle yi ta mi bayizisa nambara leyi va yingiseri kumbe hi ve hi stora hi block ya 011 044 5495 011 044 5495 xi tleva se va busy ve le ku kombeleni ka timali ka vanhu se va yingiseri n'we mi nga ta kuma swi nga endleka na WhatsApp swi nga endleka na yeyo loyi a ri ku yingiseleni ku mchangani i rhumela hi xichangani lo rhumela xitoko se n'we mi nga ta kuma ti-message ta ti-WhatsApp ti kombela 1.2 1.5 kusuka ka Quinton va yingiseri a hi mina foni ya me yi hekiwile a ni na foni sweswi vanhu va lava i matsotsi mi nga hoxi timali leti i wallet ni na account mani ta kombela ka account ene ni tshama ni kombela mali ka lexi ni hlamarisaka hafu ya xitafu xa ka munghana wona se va komberiwe timali ku komberiwe na vanhu lava va nga tirheki timali kusuka ka mina lava me ni sapota ku va komberiwa timali hi mina ti 1.2 se va yingiseri a hi swona sweswo i mavunwa Quinton Baloyi a nge le ku kombeleni ka mali ka munhu ni kombela mi hi tshama ringula malama ka lama va tivaka n'wina hinkwenu mi tivaka mina tinambara ta mehe mi nga pfuki mi hoxe mali mi hoxela Quinton Baloyi a ni le ku kombeleni ka mali ka munhu va ku devile ya lava ku devile so rin'we mi nga hoxa already mali ya van'wani va hoxe timali mi ta kuma ka swa ha ri swi nandzihi se va yi xokorile kolomuya mi nga hoxa kona kambe ya so i vukhamba lebyi va langute timhaka ta ma-Good Friday se va yingiseri a va ti voneli vasi swi ta humelela vo tala lava nga swi tiveki se a va ti voneli va yingiseri hi ta tlhe hi mi nyika futhi nambara leyi ya 011044 ya yi ku 5495 5495